10 minuta po partiji imali su učesnici ovogodišnjeg memorijalnog šahovskog turnira Boro Vukajlović održanog u Zvorniku da matiraju protivnika. Danas je 40 iskusnih šahista iz Zvornika i okruženja odmjerilo snage i umijeće. Zvorničanin Ratko Bulajić igra šah već 30 godina. Ranije, dok je bio mlađi, kaže češće je igrao. Danas priznaje za šah izdvaja manje vremena, ali je uvijek spreman da izađe na crtu drugim šahistima i tako odigra kvalitetnu partiju. Ovo je prilika da se mi šahistima okupimo u ovako malo i većem broju, jer nema dovoljno turnira na ovim prostorima. A šah klubu Drina ovaj turnir znači kao priprema pred prvu ligu Republike Srpske, u kojoj smo mi već godinama i u samom smo vrhu prve lige Republike Srpske. Memorijalni šahovski turnir Boro Vukajlović održava se 15. godinu za redom. Organizatori poručuju da im je svake godine cilj isti. Podsjećanje na Boru Vukajlovića i promovisanje ove misaone igre. 2 velemajstora, 6 intermajstora, nekoliko FIDE majstora, nekoliko majstora i ostalo su majstorski kandidati. Turnir je veoma jake kategorije, igra se tempo 10 minuta po igraču, 9 kola po švajcarskom sistemu. Turnir je održan u čast najboljeg zvorničkog šahiste i predsjednika tadašnjeg šahovskog kluba Drina Bore Vukajlovića, koji je poginuo u ratu 1992. godine kao pripadnik Vojske Republike Srpske. Cilj šahovskog kluba Drina je da u narednom periodu organizuje i šahovsku školu kako bi podstakli mlađe zvorničane da postanu dio ovog kluba.